Imis Pauda Ming Tabiriba Singbu Imnam Anuradha Devina Ikonona Krumzari Housing Muruiba Pauda Taramadu Suba State Level Manipur Panipan Festival Manipur Governor Dr. Nazma Haptulana Athibu Meeting and Uduna Hudukre Sangongi Poto Hanganaba Sarkana Ehenba Miang Tamlagani Haina Veterinary Minister V. Hankali and Haikre Lunana President Ramnath Kovind World Youth Conference Ngasi New Delhi Hudukre Housing Pausana Repizadi Taranitoi Suba State Level Manipur Pineapple Festival Ngachi Surasampur District Ki Kausabong DCC Headquarter da Manipur ge Governor Dr. Nazma Haptulana Atoiba Mitungan Oiduna Hautokre Masigi Hautopogi Taramda da Hanglab Assembly Constituency ki T Thangzalam Haukip Amasung Marang Assembly Constituency ki P. Cheresandrana Tharamapu Amati Tauburin Oina Serbia ki Tarongi Warol Piraduna Governor Dr. Nazma Haptulana Haikibda Festival Sin Lang Leva Asi Chap Chaba Pandam Amani Masikidamak Darkar Amagidamak Tasu Semani Amasung Manipur Pineapple Festival Asina Kihom Thaba Longi Singbo Hena Pagatanduna Makoyi Chapsaba Market Tivani Luinana Lamda Masigi Agro Tourism Chokolanduna State Asigi Apunbagi Wakalonda Madhu Hapne Festival Asi Haudo Kiba Chaitara Mathoirom Asi Kongzel Taplavaso Festival Asi ke Pandam Pangnabagi Maiki de Chamchali Giom Asi Manipur ge Horticulture ge Yamna Maru Eba Crop Singi Manunda Amani Amade Miam Amagi Hinganabagi Pamrisu Giom Thabada Oili Haiki Governor Namakataraduna Maru Aina Nupisingna Giom Asi Kanghalaga Semba Amasung Mapolo Aina Kautada Haptuna Yamna Laina Marketing da Panganba Yanabagi Maunda Putonabagi suggestion Sutokhi Festival Asigi Sadukama Oina Manipur Pineapple Festival Committee na Putopa Souvenir 2019 Port-au-Prince Ponki Chief Minister and Bidena Prasad Dogduna Chief Minister ge Secretariat Holder Zenims Hospital da Ladiva Accident and Trauma Center ATC Matamga Sanavamong second Aba Airport of Authority India ga Memorandum of Agreement Amasan Tona Kray Sign Tona Kibaduda Airport of Authority India Imphal Resident Executive Director Sanjit Dindas SS Razu Deputy General Manager AAI Imphal Official Singh Zanuski Director Dr. Vico Dr. Singh Chief Secretary Dr. Suresh Babu Health Commissioner Bolumang Imphal Iski SP at the Operation Singsu Sarugyaki. Cooperative Social Responsibility ke Makada Zenuski Accident and Trauma Center da Lupa Crore Mari Dasmik Taruke Oiva Sanganava Equipment Tamnava Sanction Tawada Chief Minister na AAI da Nuaiva Amadi Thakapa Pongtolatuna Airport of Authority Indiana Mawang da Su CHR ke Makada Lupa Crore ke Amatempa Kre AAI Imphal West da Lupa Crore Ama Dasming Mariki Toilet Sanava Sanction Tawre Mamadasu Chandina Toilet Kun Sanava Sanction Tawale Kre Mukhamatri na Makataraduna Manipur ge Finance and Resource Marangkaina Leitabana Maram Oirga Hiram Kyada Sotari Madhan Thagi Tarukta Company Amade Corporate Taratare Nasarvia Gadaba Conclave Pangthunava Sarkana Thavang Tauri Zenimsta Sangachaga Kaduriba Trauma Center as a quality lena Sanganava General's Authority da Chief Minister Naputa Piki. Veterinary Minister V. Hankali and High Crate Manipurgi Putoliva Sangomna Miamgi Kananava Hembakea Pidi Wapamasingasi Imphal Iski Panampata Leva Manipur Milk Producer Cooperative Unit Limited Ki Nipumanga Tont Mill with Vitamin A and D Haudupuki Taramda Minister Napundo Kibani. Tini Tata Trust Masung National Dairy Development Board ki Matingaluna na Pangtu ki Bataramda Minister na Makata na Pundo ki Bada Sangungi Pothok Henganaba Sarkana Henry Ming Changlagane Milk Producer Cooperative Union ga Sarkaga Makata na MOU sign Tonuduna Sangungi Pothok Hena Putonaba Honagane Haiki
there is a big advantage for handling the dairy plant by the milk union, as requested by the chairman of the Manipur Milk Producers Union, Sri Ramananda Singh. We are in the process of extending this MOU. The milk union can pay the bills for the farmers promptly and regularly, unlike those days in the past. Taramatuda Veterinary Commissioner Sumna Pongdokibada Sangom Putokleba Farmer Simbo Sarkana Henba Ming Changtuna Sangongi Poto Marankaina Putonaba Honoragani Haki Taramatuda Cooperative Society ke Register Robert Catramayon Veterinary Director Dr. H. Saubana Gasopona Reiki Taramasi Manipura Sangom Marankaina Putonabage Pandam Makada Chatrakibane Hari 43 Assam rappers now get number 1 to Amadi to Yamna border area Sanda Chatoksa Sintawada Aid upon P Haibaki Mayukta Hill Tribal Council Mode Youth Club Cookie Student Organization Cookie Women Unit and Human Rights All Moria Traders Association Singna Tha Asake Tangkunma Thuidage Hauraga Puni Punipagi Ban Jatakraba Matung Ase Hill Tribal Council Morige Opista Kongzang Sathari Basinga Pangthokiba Paumi Singa Unaba Amada Indo Myanmar Friendship Gan number 1 to Amadi to Yauna Atopa border area Singda Port Hondong Sin Toba Nomagi Changdabayaba Commodity Sing Purapa Amadi Ising Honmana Singba Singda Assam Rappers na Ayeta Apanta Piva Asina Moria Praza Kaktanatana Manipugi Praza Singda Singna Bogom Tauri Haina Yaningdaba Punduktuna 48 hours ke Pantokibane Ngarang Tingnopan DC gi Kutanda Forest Minister da Charters of Demands kaya Besan Kraba Matung Jaliba Tha Asige Tang Kunipant Pawagi Manungda Kongzang Loi Singna Taliba Demand Sing Lengake Maiki Degi Tabak Oina Ontok Tabat Taragade Makal Makakage Akanba Kongzang Lepalatana Samsalagane Haida Health Tribunal Council to Borige Executive Member Saitong Hawkibna Kongzang Luisingi Mosinduna Pombi Sinda Ponduragli Mahna Makata Kibda Samrapos na India gi Praza Singh Khaktanatana Myanmar ge Labor Singda Kutharubagi Yaninda Pondutana Tamuge Disina Tinopangi Disida Masigumba Samrapos ge Tamwasi Tungda Thondanaba Amadi Tungda Toropataragadi Indo Myanmar Francige Mari Asi Tanabaya Haina protest letter Thar Krabasu Lake Krabani Haina Pondroki. We shall not retreat and then we assume to agitate after 28 August and then we release a press note and within 28 if the solution is remains still unsolved then we are going to undergo a serious and a strong agitation against this and we may convene different kinds of agitation, really all indefinite ones. Imphal Deputy Commissioner Dr. Razita Bali Waikom na ngasay Teresoba Economic Centers Soibam Laikai Ayampale Road Imphal is the Laiba CSC Data Zenda Longstock Trade Imphal is the District Research Officer Oinesuto Puriba GC Dr. Rakita Bali Lamdapsige Miami Economic Activity ge Chapchabadata Ado Kongarpagi Darkalai Haba Wapam Tangke 7 Economic Centers as a Manipura Fest Ani Tongna Kandatogane. Nasi Haudukiba Ahanba Fest Asida Imphal is Imphal West Bisnupur Tawal Amati Kaksampuna District Taru Consile Anisuba Fest na September Tang Mapanda Chingi District Tarage Oina Longstogane Aduga Haiba 7 Economic Centers Asi Tha Hongi Manunda Tawgadavane. Masay Ministry of Statistics and Program Implementation Mospina Chahi Mangage Gap Lerava Matunda Aikalapune. Masikidamag Yumthong Kudinge Data Kongolapa Lakpada Miana Supporto Winaba Dishina Peltoke. Masikitorom Dada SP Imphal Iske Zoe Chandra Hobism and HOFOD Regional Office Imphal Deputy Director General M. Motu Chandra CSC SP UG State Head Wangkem Dilip
7 economic census case that nodal officer episoded amade adai officer kyaso sarugaki. Data में आप खोमा मतलब दा असेंग data भी हो मरम दी outcome of 7 economic census है important होए. It's not just आइगी ऐसा आइगी district तना even आइगी state level अमसुंग आइगी national level दा मसी हम मरु होए मरम दी से के लाख तक data में आमसिना कोई India की होए ना कोई national business register सी कुछ हम मंगम गदोरिंग अन quality data अमसुंग असेंग data लाइ बसिना आइगे future दा लाख तक any kind of scheme programs government of India की मखादा as well as government of Manipur की मखादा कोई न होना मतलब दा सी ना baseline data होए ना कोई 7 economic census है होए गनी. Government of India की Ministry of Statistics and Program Implementation amasung Community Service Center CSCE Governance Services India Limited na pangthokadariba Tarilak Suba Economic Centers 2019 Kaksing District ke Onesu Deputy Commissioner Kaksing Valentina Arambam IAS na haudokre. Ngasi Deputy Commissioner Kaksing ge office staff Pangthopa Thorabadu the Deputy Commissioner Kaksing Valentina Arambam Kaksing Municipal Council Chairperson Naurem Sanjay Kumar Vice Chairperson KSH Zalzit Councillor Singh Kaksing District ke Pradhan Singh Ministry of Statistics and the Program Implementation ge Deputy General Manager Police Amade Civil ge Makok Thongba Official Singh District Level Officer Singh Yauna Kaksing District 7th Economic Census asi mai pakna pangthongnaba khananena ke tungda economic census asida mathau tawkadaba kamal service center singge kangbo deputy commissioner Kaksing Valentina Arambamna ma ke office complex takilam thake DC Kaksing Valentina Arambamna pongdorakpada government of India ke Ministry of Statistics and Program Implementation na khangalakpagi matung ina tarisuba economic census 2019 Chahi asege August, September, amasung November, December da pangthokadari. Manipur gi oina tangkak adirak thongna pangthokadari ba asege ahanba tangkakta Kaksing District asesu yaurakpadagi ngasidagi haudokpane. Kaksing District gi economic activities ka mari lainana information sink community service center singna kalapa enumerator supervisor singna yum da satuna mobile application ge matina prescribed format ta So I appeal to all the citizens of Kaksing District to share information correctly, not to hide information, and to also remember that the information being given by them will be kept strictly confidential. So with this, I request all the citizens to cooperate and participate fully in the 7th Economic Census 2019. Thank you. Manipur gi itihas da maru oiriba mafam ama oiriba Maharaj Bhaigachandra ge manglangda uduna Govinda ge mitam sabada sizina kibani haiba housing Imphal East ge Yaripok Poirakhon zinda leiriba kaina ge thaibong pambi hauriba kubamda Krishna Janmashtami ge tharam pangthok pagaloinana kumgi nong chunanabagi damakta ira thoniso pangthokre Pangamam Sari Seva Committee na Sinduna Pangthukiba Thoromaduda ina Manipur ke MP Dr. R.K. Ranjan Mahakiloinabe R.K. Davla Devi Hana Minister Oramba Howizam Kangzamba Singh Pangamam Sari Seva Committee ke Advisor Pangambam Pangoy Singh Amadi Committee ke President Pangamam Tomba Singhana Thoibam Michunglen Singh Oina Sarugayaduna Thorom Singh Pangthuki Thoromaduda MP Dr. R.K. Ranjana asigumma senglaba Manipur gi itihasda tanathanaba yararoidaba sagonaduna lagliba kainagi laiphalem asibo pangabam sagaina ipa ipu haktadage ngak senduna ngasi phoba lagliba asi ekhoi punamangna thaganingai ne kainagi laifamlenda mausadage hauduna leiraklaba Hairang Khoi Haidaba Pambi Asibo Chara Senduna Lambing Naget Mapam Kiada Tabada Angamba Totang Lozage Laibule Asida Tonizaba Lakpa Singidamakta Toilet Latrine Amadi Ising Tananaba Ising Reservoir Sing Susanaba Marilenaba Loishang Singda Haidunaking Senzage Laipamdi Miamna Kurungadabane Lai Kurumba Lakpa Sing Tingdanaba Na Pagane
Ngasigi senglaba laigi numit asida ekhoi achumba aphaba wakhalon khanduna senglaba laiphaleba asibu tarutanamba mafamba ama oina dabagi damakta ekhoi sangat sagat page apun bage wakhalonda mangnamda samsinaba hone minerisi haina biamda apil tawke Baby Sana Missy Yaninde Athubada Missy Asiki Langla Lensing Putu O Haiduna Ngasi Kaksan District Laimanai Commodity Hall da Miamna Wakan Wipam Pangkre Laimanai Apunba Maira Paibi Amadi Thawbal Imana Sinduna Chatakiba Wakan Wipam Maduda Saru Yakibi Amana Pondorapada Baby Sana Mahaki School Boarding da Yamna Chinganingai Oiba Mongda Siduna Leramba Adu Tamoishona Nuataba Pawi Haike Missy Asi Yamna Chinganingai Oide Madu Karamna Siribano Haibado Athubada Putopio Hairaduna Housing Powada Manipur Lengana Amadi Police na Karigumba Amata Putopa Ngamdaba Amadi Police ke Yamna Tapathong Asisu Ninda Taroduna Penda Papondoke Amadi Athubada Missy Asiki Langla Langzing Kangningi Haike Wakan Mipamatuda Kolau Kamarom Laukibakaloinana Baby Sanading Tozangi Missigi Achumba Wayal Atubamatamda Potopio Haina Taba Banner Sing Sijinake Amadi Linemanage Maida Paibi Amadi Club ke Narun Singna Sarugia ke Zal Sakti Aviange Makada Chandan District ke Manung Channa Leiba Tampakul Amasung Lanikunta Village ke Community Conserve Area da Miamna Paksana Uchara Thakre Nongi ising yoksin duna thamobada mateng oinabagi pandamda Autonomous District Council Chande North Eastern Region Community Resource Management Project Narcom Chanden ge partner NGO Oiriba United Tribal Development Project UTDP Sanum Popi Chothi Lim Avont Manipur Punna Sinduna Paksana Uchara Thabaki Thabagado Pangthokibani Tree plantation program for Aduda Tampakul Lining called Village Singi, Just Leader Sing, Village Authority Member Sing, Youth Club Member Sing, Village Anichige Natural Resource Management Groups, Select Group Singi, Member Sing, United Tribal Development Project UTDP Staff Sing, Adaikiana, Sarukyaduna, Divisional Officer, Sun and Forest Division Dage, Pirapa Uchara Lising Anirom, Thake, Penana, Uwa Marangkaina Tharasi, Miangi, Uyok Kalasi, Lami Thaba Toklasi, Lamlake, Sa Use Kalasi Haba, Polopsulominaki. Uthaba Aduda, ADC Chanding a member Amadi ADC, Chairman Ge Advisor Oidiba Thau Option Sote, UTDP, Chanan Pope, Chanin District Chief Functionary Romeo, Yolong Sote, Lim Abont Manibuge President Thau. Ningtem Sotesu Sarubia Kibakaluna Uwa Thaba Amasung Environment Kanabagi Matanda Wakongia Pondoraki Kaksing Wanda May 11th Labor Lomi Skunda Kaksing Makale Kaida Ayuske Dr. Sumatina Kangsik Pataginga Tunabi Hidak Biladona Entokre Hidagasina Miabigi Immune System Kankalandana Lena Tinataginga Topangami Hairi Asagita Maduda 1 number 11 member Lokendro Amadi Asa Vijayasu Sarugyaki Upon Mamioy, Lisanani Chamaromda, Villadona Ase Yantoki Ngasia Yupung Tara Karai Helapa Aduaida Akangaba Pau Ama Pangbadagi Indo Myanmar border Mayada 43 Assam Rappels Amade Kamandogi Upon Matim Amana Jackson Taulang Lokatuna Tibon Magitabak Satabada Pripak Progi Mioi Amapakapangam Kray Pagalaba Mioi Ado Pripak Progi Second Lieutenant Mr. Aibam Rabi Alice Newton Chay Kuntramathoy son of Led Aibam Mangi Wangzing Awanglekai the Guinea Heidi Parabamioi Adu Angi Matungina Pikapam Topa Tabak Sink by Kalab Bamatunda Mori Police Station da Ngazinumitang Wairang Kusina Kray Amaramna Narcotic Cell Infal Iski Kambo Amananga Sinum Chenpung Animakaram Tabada Kiamgai Karate Whole area da Chinabamongda Amuba Machugi Packet Pairapa Mioi Ama Detent Toroka Sector Bada WY Yaram Madaki Pagat Cray Mioi Aduna Apikpa Packet Yang Semlaga WY Singatupuram Mani Packet Amada Capsule Sani Chani Yaranki Capsule Sing Adu India Ge Marketa Lupal Laktara Rongi Oigine Hari Parava Mio Eduge Maming Huidrom Razen
chahi nipu taret apopa lekhidra huidrom udoi Kanchipur Cinema Hall manaktagini mangondagi G5 mobile phone Airtel SIM ama amade Aadhaar card ama lokhakre. Rajina se pajingai mamang ngarang nungchal pung ahum gamine kuntrarom tabada Maimom Basanta Popale Kidraba Mohori Basikong Maimom Lekai dagi Mioi Assis Agomba Morang Leda Parking dagi Pakibane Basantana Pondorogi Matungina Lilong Turent Ahan Bidagi MD Anup Chahin Nipunipana Lopalising Tararunga Loinana Razindagi Pariba Capsule Sing Asi Pirakibane Madigi Matung Razanda Capsule Sing Amadi Lopalising Tarukalina Capsule Sing Asi Guatida Yahon Kinaba Pikibane Hari Basantana Hydropadagi ngasi Rajan Pakibane Parava Mioi Ani Amadi Capsun Singh ngasi Imphal East SPG Office Pongmi Singh Mamanda display to create Amadi Makoi Ani Makataba Exon Lokanaba Irulbong Police Station da Sinakre Hari. Scheduled Tribe Demand Committee ge President Jirazi Yumna Nahai Committee na Mitei Singh na Sedun Tribe Lista Leptana Kongzang Sang Syllabasu Sakanangasi Pauba Response Matapirak Tabana September Manga Pawi Manunda Committee na Taliba Demand Tabakta Ontok Trabade Matangi Numid September Ge Tang Taruktage Railway Ge Lanching Zalagane Wapamusinga Sinumchin Diam College Campus Taleba Ima Konto Hanbe Sanglinda Labor Committee Ge Office da Pongmi Singda President Pondo Kibane President Makata Arjuna Committee Asili Singani Tarani Choi the King Asi Pauba Miam Galoina Kongzang Kaya Sangsinduna Chahi Asigi Masket Tank Ahumda Mioi Chakiana Tau Grandage Hapta Kangze Pung Pauba Miange Kongsa Satuna Mipam Pangtuna Wariokia Loduna Pong Kuntra Pauge Ban Satakibale Cray Masket Tank Marige Assembly Ge Wahang Pokumda Chief Minister Na Sadul Trike Demand Maram Chaba Demand Oibana Central Government at Haragane Haina Pondopale Cray at the Bohose Poba Naragalera Kibane. Maskitang Taramatuida Railway Strike Satagani Haina Loktokiba Matam Atuda Lok Sabak election Pangtolagani Loktokiba Amade Koro conduct Lebana Manam Order Strike to suspend of Kibane Matam Atudagi Kanagumba Amatana Agitations Amatata Kidri CM na Tazabapi Kiba Matam Housing Powda Tha Taruk Sure Tha Taruk Asisang Lava Matam Ne Pangtokadoriba Assembly Bipangi Mamangda demand Asigi Matanda Kanaduna Kari preparation Leribage Haiduna Lautokadabadi Kariguma Lautoktabatolagadi Railway Strike Satabahoragani Haidi Thosal Heba Wapam Sida Yimpamu Oiduna Pangtokadaba Ahanba World Youth Conference Ngasi New Delhi President Ramnath Kovind Hodokre Taramatuda Wangang Bada President Kovina Haike Mahatma Gandhi Achi Asobalu Singba Ama Oibat Tanatana Mahake Wakalon Angapade Mamal Naide Gandhi Asi Matam Punamakta Kunaiga Chanaba Amadi Santi Khangba Kanba Terrorism Amadi Climate Change Ke Maru Aiba Wakum Singda Gandhi Ge Ideal Singa Yamnamari Lene Mahima Singh Asi Yamnamaru Oibane Haiba Wakum Singh So President Na Panke Conference Asidigi na Singna Maru Oiba Kya Tamgani Amadi Madu Tabakta Onthokani Haibasu Mahna Thazai Haiba Wapamsu President Napanke Ahanba World Youth Conference on Kindness Asi UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development Ministry of Human Resource Development Chinmane Conference Asida Lebak Umutani Toidagi Musina Sarugyari Haire France के पेरिस लेबा यूनेस्को हेडक्वार्टर्स द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडियन कम्युनिटी द वांगांग बद हाइके अनोबा लेंगांगना सिंजा तुमजा अचान मिराई नाइबा अमदि टेररिज्म गे मायुटा कनबा वरे ब्लॉक्रे लिसंगम समापयang khai amasung lisingwa chamapan humpuda thokiba Air India plant ani kai khibagi thodokta lekhidraba singbu ningsingduna saba memorial ama victim sing aduda prime minister Modi na kathoke Loinana Prince Prime Minister Charles Philip Kasu Unaduna Marueba Wapongka Kanakre Miamda Thangaba Ising Pinaba Jal Sakti Project Hogdokle Triple Talake Wapamp Hausike Loishale Hainasu Prime Minister Modina Haike Hausik Arubeda Marueba Pau Amani Pizari Taramatu Subai State Level Manipur Panipan Festival Manipur Governor Dr. Nazma Heptulana Athiba meeting and Oidina Hodokre Samonggi Poto Hangana Sarkana Ehenba Miang Thamlagani Haina Veterinary Minister V. Hangkalian Haikre
लोइनाना प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस ngasi New Delhi da hokre इमेज पाउदम गसगिदे मतंग सिदा लोइचरे में ताबिरि बिसंगो अमखाना खुमजरे